Hi na mamakhelana kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi ta kha hi hi ti-event ta vuxisi ta Mayengani, Mr Post na Dr Joe Shirimani. Ti-event leti ti sunguriwe ti postiwa le ka Team Shirimani group group leyi a yi fanekele yi hi postela information leyi nga genuine ya authentic. Munhu a nga posta iveri i Lucan Matlhavani ma n'wi vona la hi yena a nga fika posta the first post hi Mr Post a ku va ta va va ri le ka Nyavana ma ti vona details kwalaho. A swi helangi kwalano ivi a tlhela a sapotiwa hi Mafoza Khalanga. I think Mafoza Khalanga is supported because na yena a deceive-ekini a twela ku is true information. Na mina ni tlhela endla na video previously leyi ni nga yi endla xikan'we na Dr Thomas Chauke ku event leyi true. Mara se sungule ku mi kuma ku a swi na ntiyiso loko se vanhu va ri karhi va question demand about the post. Ma yi vona la Nkwinika Bono yi vula ku no man wa mpfumela information ya so yi postiwa ka Team Shirimani. And it was a surprise because those posts sweswi ha vulavulaka sweswi namuntlha date ti 12 October. Those posts are still there and vanhu vo tala va ti voni post letiya vanhu kumayana and ku na vanhu vo tala lava mi nga kuma va ti believe ku ri ke ntiyiso swilo leswiya ku na ntiyiso xikarhi ka swona. Even then na tlhela a posta kambe very Lucan Matlhavani hambi ku nga twi hambi ku endleka hi ti 24 September another post again la nga fika vekela Dr Joe Shirimani, Mayengani na Mr Post ma swi vona kwala ka xikirini. A mina se ni sungule ku question ku no man this thing is not right, it's not true. Reason yo va swi nga right is because Mayengani, Joe Shirimani na Mr Post a va zangi va pfumelela na sweswo. And then na vanhu vo tala se va pfuleke matihlo ma yi vona na comment ya leyi ni nga yi kuma ka that post ya ti 24 September. Vanhu se va sungula ku question ku no man swilo leswi munhu a nga swi posta laha it's not true. So nga vula tani ka Lucan Matlhavani ku a hi kombela ku a sukela leswa ti-post leti ta vuxisi because ku na hina ti-YouTubers hi report-aku information leyi va yi kha yi humelela. So eka ni ta ku hi endlisa vanhu swihoxo ku ri ke ni mistake a yi ri na yena. So Lucan hi kombela hi tshika sweswo ha khensa hi tshemba tani ku hi nge hi phuntisi vanhu ku ya mahlweni ka ti-group leti fike ti hi nyika information ya ntiyiso. Loko ri a mi nga za subscribe ka channel ta kombela mi tlika subscribe. Ti-video ti tele ka channel subscribe-ani mi ti vona ti-category ti tele mhaka ya beef why yo va hambanini ti-performance radio interviews etc. Thank you.